Loh kayu manik mas, adi cantu sing rungon. Dugas dina sanis cara loh hayu manik seledan mulai. Ibi puane ia mulai sanya kerana sekolah SMP ni milun rapang pul di school. Jada jodoh dia negak di bantaran po sapang sekolah. Limane tundak tundik ngecek apa smartphone ni. Gue ni kedai, gue ni makannya masam, gue ni majujuk. Gue ni negak mulisa yang ngantiang memene aninu mendagang canang niwah Banten di pekenanya di ken-kena makena yang negake motor padidi ke sekolah nanging memene kaliwat sayang setato nombahan ini pianane negake motor padidi Sujati ini di tasnya nema warna selementu misi majalah remaja misi masih buku-buku ada pekaryane Made Sugianto, pekaryane Putu Supartike, ada masih buku puisi ane kekaryane teken Ari Dwi Jayanti. Kewala iyo lak nyemak buku nente adenan iyo ngecelape tekening maca buku pangkadene milu milenial. Apa pun cara jani nih di HP nih liu masih ada buku-buku online. Ada nanya membaca buku di HP nih bandingnya dengan membaca buku fisik. Meme di John nih, adi tonen nyemput nih. Gitu yo nelpon meme nih. Antiang malu lo jeget. Meme nu mendagang nih. Jadi tiang mulai padidi meh kalau numpang ojek online. Nah dadi masih kiwalo melahangin nah. Yen ojek online moni, aduh pesan ngelut mangkiang nih. Tas ganongnya pejang di selagan tunun ojek online aja tangkal lo apa ngaman. Siap komandan. Laksanakan. Gitu abad memene turun nutup telepon. Tusing maklone ojek online teka. Lantas lo hayu manik nyajagin tur menek ke motor. Kadang-kadang berjalan motor yang lewatin jalan raya. Di jalannya tukang ojeknya matakon teken lo hayu manik unuk alamat rumah ane kalojol. Lo hayu manik nyautin bawa. Morahan tetujone subuh bener. Karena kuping lo hayune maseng-seng ban headset. Tusing pati di ngamunyin anaknya di sisi. Saget montore mareren di harapan pekena nyare. Jalannya macet krano ada turis ane keno jambret di sisin margone. Kait-kait turis itu katulung-tulung. Help please. Dur montore lo hayu manik nepukin maling itu melaib ngapa. Perjani lantas lo hayu manik ngorahin ojeknya mareren. Saksana mijil sanyang rimit sunyantang. Perjani lantas loh hayu manik mas nyuti rupo dadi loh hayu manik mas. Magelungo mas, ma penganggu sarwa mas. Pelaib nengal sajan ngepung maling itu. Masiat lantas saja kedadu di tengah margane. Liu anake mabaleh unuk ento kanting rananya margane macet saja. Hulian satine lo hayu manik mas ngidang jok maling itu. Kelalang liling malingnya kena jagur lan kena tenang. Cicah iya sado ngidih pelih. Liu sajan kramoniane mabaleh lan nyuriakin maling itu sambil ngerini. Ulian solah jelemo totonan nih bong rana gumi bali nih usah.
Malinge ngejer ngetor ulian kaserung ban kelamone lantas uliange tas buline ane maro malinge. Di tengah tas buline ada magenepan luwere handphone, laptop, dompet, miwah dokumen-dokumen ane penting. Maling itu lantas sregepe teken polisi. Lo hayu manik mas lantas ngulian tas itu turise anggut-anggut lantas maro besu penyemne aja kedado laut masalaman. Buline ngorahan suksemo ajak lo hayu manik mas. Thank you. What is your name? Keto buline kedah nakone. My name is Lohayu Manik Mas. Ulian lega kenah buline, Lohayu Manik Mas lantas bangang idih buku luwung sajan. Lohayu Manik Mas lantas malesat ketongo sane sepi, ditu yo nyuti rupa dadi Lohayu Manik. Lohayu Manik lantas mabalik nuju ojeke ane subuh makelungan tiang. Lohayu Manik lantas ngelanturang perjalanan mulih. Dekat di harapan rumahnya, dapat tangan memene maro macelep ke rumahnya. Sud mayah ongkos oje, Lohayu Manik laut nutug memene. Rumahnya tusing jelingah. Kewala di rumahnya itu ada kamar, ane ada nina kamar 21. Kamar 21 ini tusing jelen wantah perpustakaan. Misi makudang-kudang buku bacaan, buku pepelajaran, kita masih ngisi komputer paling canggih. Ane biasa anggona download buku-buku online. Buku ane maro banget teken buline, pejanga di lemari ne. Yen nujusan secara kene, Lohayu Manik man selah medar bareng-bareng tengane ngajak memene. Di subane mesalin baju, ia ngojok paon, memene subuh ngantian ditu. Jemakan asine lantas ia medaran sambilana nutur ajak memene. Lohayu Manik ngorahang isin kenahne, yen reditine buin mani, ia dot nutuk memene ke peken. Memene manggutang. Lohayu Manik girang kenahne. Sud medar, ia cara biasane macelep ke kamar 21. Di kamar 21, tatlu ada rak buku ane tegah-tegah. Ada meja komputer lan komputer canggih. Di kamar itu masih ada lontar-lontar druen leluhurne. Makita lantas Lohayu Manik memaca buku ane maro banget teken buline. Buku tebel itu ensiklopedia sekancan negara ane ada di bumi ni. Lohayu Manik demen saja memaca buku ni tu. Buina ia dot menipuan nida ngenyekang batisnya di duru negara ane ada di buku ni tu. Gagah silih tumil halaman buku ni. Tepukina dituma tulis negara Belanda. Lantas buin gagah halaman ane lenan kanti subuh halaman nomor telung dasar telu ane nyerita yang inik negara Inggris. Sudah apa ningalane Lohayu Manik sing marase kanti nyeriep lan masari di dhuwur mejane. Sakit tamis-tamis aduh anak kau uling sisin rumah nih. Nanging pusing dingehe teken Lohayu Manik kerana yo lep-lep masare. Memene lantas nyajain tur tepukine timpal-timpalne teke melalini. Ye ado ayu wayan tekening made mai malu. Ilo henum laja di kamar ni. Dini malu antiang. Kejap dogen yo pesu. Gitu memene ngorahin timpal-timpal ni. Timpal-timpal ni iseng teken Lohayu Manik. Lantas rusit aja ke telu. Jak nyelep seb aja ke telu. Macelep ke kamar 21. Lakar ngesiapin Lohayu Manik. Tundone Lohayu Manik kagedik tekeni wayang. Weh lo, bangun.
Lo hayu manik tusing masih maklisika cara bos lep-lep iya masari. Wayan masih buin ngedegin tunduna. Weh, loh bangun. Maro lo hayu manik marase ada anak aneh ngedegin tunduna. Itu iya maro klasa klisik sambil ngucek-ngucek paninggalan. Maka siap lo hayu manik nepukin ada timpal-timpal nih diarep nih. Tepukin itu timpal sekelas nih. Ayu Kinandari, Wayana Nyasmara, lan Made Supro Kapinau. Lantas saja ketelu bareng-bareng mamaca ensiklopedia nentu. Subuh pragat bana memaca buku nentu, makita lantas wayan nyemak buku len ane ado durak paling sidur. Buku nentu subuh daki, buina usak brengme. Ngenah sajan buku nentu tusing tae napi kangen. Makita lantras lo hayu manik lan timpal-timpal nih mamaca buku nentu. Maro kebit-kebitane buku nentu misi gambaran aneh lan misi rerajahan. Jejeh aja kepapat maca buku nentu. Uling ijo kaden tekan angine cek ngelinus di tengah kamar 21. Jejeh lantas iyo aja ke makejang. Buku ane bacana saget makejeran lan makeper. Uli buku nentu pesu raksasa ane kobane ai to serem. Maka siap langkah bil-bil timpal-timpal lo hayu manik sado makito melaib uling tongo sento. Nanging makejang mamegang cara togog tusing bisa ninakang batis. Gitu masih hiwayan ajak imade makito mageluran ke sisi. Nanging bibirnya caket sing nyidang ngomong. Aduh ngomong liu, dosa ni bane dini. Ni aja timpalnya ini. Gitu raksasa ni mamunyi bangras. Ken lo hayu manik. Subuhnya jejeh bayu ni. Kemudian ni telpon betara ni tunen nulungin. Gitu buin abad raksasa ni. Lo hayu manik saling toleh aja Ayu Kinandari. Telah bukune ane sebuah apek di rak bukune gerudaga teken paro raksasone. Goban raksasone sado soleh. Ado ane marupa lelipi ngilit meja belajarne. Ado marupa sangmong ane graung-graung nyeskes buku-bukune haji kukune ane rengah. Aduh masih raksasa marupa celeng alas ane nyekjek buku-buku nentu. Gedeg sajan lo hayu manik nepukin buku-buku ne telah gerudaga teken raksasa ne. Timpal-timpalnya tuah bengong lan maraso jejeh tusing hidang udian. Mengkep timpal-timpalnya didurin korden ane ado di kamar lo hayu manik. Marase tusing terima buku negrudaga lo hayu manik lantas nyuti rupa dadi lo hayu manik mas. Lo hayu manik mas lantas ngelawan raksasa nentu padidian. Saget jeleng alasi ngomong ke Loh hayu manik mas adi jantu sing rungo telah huyak nget-nget lan tetani ni jani jang teken timpal-timpale pesuling bukune ingok saja ni janja timpal-timpale dini kalingan bakat ban maco nyemam bukulan ngedasin dogen tusing man
saja percuma yen ada manusia tua nyimpen buku dongeng nanging tuara wado kena memaca lan ngupo piro buku ningeh raksasa ne mamunyi bangras buku gitu lantas lo hayu manik mas nyaut saja benah gitu raksasa nah jani tiang ide tulung buen cai ajak makeja macelep ke buku ne dong rudak dini yen telah buku ne benya tu sing ada lakar nyidang memaca buku ne tu subuh lantas gitu lo hayu manik mas negul lan ngeringkus makejang raksasa ne lantas raksasa ne macelep buen ke tengah buku ne subuh lantas hilang makejang raksasa ne maro kerasa krisik timpalne bani besu sado paling paliap timpalne matakon lantas si made di joli pine marelo dijo masih sangmong lan celeng alase marau subuh hilang deh nah doto buen rungang ane penting pabesane tekian irago kaden made masih subuh ningah busan gitu lo hayu manik nyauten nyaluk sanya lo hayu manik ayu ginandari wayan lan made lantas mata kitaki ngampil-ngampilang buku ane magaburan ditu lo hayu manik inget tekening ngelah rencana lakar ngabo buku-buku ne ke pekenanyar apang dadi perpustakaan keliling tatujone apang nyansan liu cerik-cerike memaca lenan tekenan do lo hayu manik lan timpal-timpalne man galah masih lakar ngupo piro buku-buku nento lega lo hayu manik krano maraso maguno dadi anak bajang ulian nulungin anak le diastun teh tu sing ngidang mata tulung aja brana nanging maguno masih yen ngidang mata tulung aji ngedung kaweruhan sampunang lali like subscribe lan komentar sukses.